Kumsalaw inavi, lupike chagatoku muchola ni tsala, katanikini no mukupungu, Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisni. Lupike chagasni ashiga ni tsala lo, Turkey gaku news laki, Anadolu agency ipikeu Sutsa Kithe no pikeu no, Thailand gaku no Cambodia gaku no, hipo katanikini no mukupungu mpe. Ovekeu aniki mukubidi, anigini tsala lo no, agaku kuma hutu Ayeghiqha no, agushi hutu ve ipi. Eno aga kukmano aniki mukutache asazani tsalolono ceasefire shivekimu aga kukma wutu yegi gongno akna ipe hitu tipo ye ite tolomu khatamla na pe ipi. Eno Thailand ga ku wushimi kono salanomu itagi Cambodia ga ku wutulo artillery bomb vesuvets kepusha ye koko mu panong sasa agushni no Cambodia ga ku wushimi ko ye kutope kwai ipi. Eno hipo katanikini no mukupumpe aniki mukubidi anigini tsalalono lipikis ni drakani tsalaktolo Thailand ga kuno Cambodia ga kuno aga kukma hutulo akna sha ki hipulo Thailand ga ku wushimi timi chirito kungo Thailand ga ku civil mi timi chiritso akhu ka hawai ipi. Eno tie Thailand ga ku yekpe mi kono pe ipi. Itagi Cambodia ga ku interior ministry kono pikiuno pana Cambodia ga ku civil mi timi chirisni akhu ka haveno timi hos nitsni izavai ipi. Ena Thailand ga ku wutu pivilo Cambodia ga ku yegilo timi kuna kono kuna chenkeno panong dolo tim lak bidi shono panong ki alu kweno panong ko su shopen ki wongno a tawlo po khawai ipi. Itagi the diplomat Sutsa Kithe no lupikhe chripungu asazani tsalalo pikiuno Thailand ga ku prime minister shakyu anutin chanvira kulmo Cambodia ga ku prime minister Hun Mansit no ovekyu gilakhilo klakishi jamchi kumsa se kemo itagi aga kukma dolo aga kukma wutu yegi gongno akna shawai ipi. Itagi Royal Thai Army wushimi kono pikiuno Cambodia ga ku wushimi kono ni Thailand ga ku wutulo ni ga ku wushimi kono civil mi kono ngoche kyu akolo alika ngo bom vesu chekyu kukwa ye hipo ye kitina tave mo ke pusha ye kilemu aga kukma no ceasefire shivem lai ipi. Lipike chigitache anigini tsalolo Asianet News Sutsa Kithe no pikiuno Russia ga kuno Ukraine ga kuno agusha ki hipo tavepen ki gongno United States ga ku sakpe mi kongo Russia ga ku sakpe mi kono United States ga ku Florida State Miami pulo hipo pinedo ashek holo akutashni shani ipi. Ena akutsati polo United States ga ku President Donald Trump vu envoy sha ki Steve Witkoff ngo Donald Trump makshu Jared Kushner no Russia ga ku Ukraine ga ku na agusha ki hipo tavepen ki wongno Russia ga ku President Vladimir Putin vu economic envoy sha ki Kirill Dmitriev sas akupsashni shani ipi. Ena tie political report na pe ipi. Ikimo United States ga ku White House official sha ki no Florida State Miami pugelo akupsashni sha ki lo United States ga ku sakpemi eno Russia ga ku sakpemi timi kuna kono ignan kilo ntumshe shepitsmo. Itagi Russia ga kuno pikiuno ni Russia ga kuno Ukraine ga kuno agusha ki hipo tavepen ki wongno akupsashni sha ki lo salanamu ni Russia ga ku pulo kikelono khatamla ke pusha ye ni Russia ga ku gushmi kopelo alaw akumto shi Ukraine ga ku sas agushi ke pushna ni ipi. Ilena ni ga kuno Ukraine ga ku yegi lunipi akupusha ki kumtse angkalana mo nyungna luwets ke pushna ni ipi. Itagi Russia ga ku president na pikiuno agushi hipo lo hipakilo pana Russia ga ku bom igona akumto nuclear capable Oresnik intermediate range ballistic missile ipike koye peitha tunya ke ipi. Eno bom tipo ye ovekyo katanikini nom kup dimpe ahuna ke loge aloshi test shilvai ipi. Eno aga kukmano agusha ki hipo tavepen ki wongno akupsashni sha ki lo kishi khatha ve masakilo ye United States ga ku yipikango European officials ko eno Ukraine ga ku yipikano akupsa tipo lo khathan phizuna draft peace proposals ni shani ipi. Itagi Russia ga ku Kremlin yipikano pikiuno salanamu klashike pusha ye ni Russia ga ku no katanik ni no chirip dimpe lo Ukraine ga ku yegi lovets ki Kremlin ipiki yegi tipo ye aga ku kumsno ayegi tipo ye ni Russia ga ku yegi lakhi shibai ipi shupeve masai eno declare shibe masai ipi. Eno Ukraine ga kuno
North Atlantic Treaty Organization Rakum Polo Kisvenipi Akupusha Hipo Tabe Masai Eno Salanamo North Atlantic Treaty Organization Raku Wushimiakono Agushila Ukraine Raku Kupukepusha Ye Ni Rasha Raku Wushimiakono Panong Target Shikepushinani Eno Panong Sasu Akum Toshi Agushikepushinani Ipi Lipiki Chiritache Anigini Salolo Republic News Society no Picuno International News Society Kutomona Akalo Pikulave Kuno India Rakumi Australia Rakulo Husuvekimi Lakino Panapusas Philippines Rakulo Oviku Ahunaki Laki Tupulani Salolono Ahunaki Mukutache Muchulani Salatolo Agushi Kopelo Veno Australia Rakulo Idegveno Sydney Puri Pivilo Bondi Beach la Judam Yakona Hanukkah Festival Tikatini Sala Ikilu Amtalono Judam Yakosho Alika Vepu Vesicula Timiktomo Akhuka Havino Timil Hob Diso Izave Tipoye Ni Philippines Rakuna Itiamoy Ipi Eno India Rakumi Apu Tipongo Panapuno Ni Philippines Rakulo Agushi Kopelu Kiwi Numa Itiamoy Tie Proof Kahaki Momo Evidence Kahaki Sake Ena Pichilu Sake Ipi Ikimo Upama Ye Hotel Likila Moche Ipi Ena Tie Philippines Raku National Security Advisor Shakil Eduardo Anona Pe Ipi Itaki Pano Picuno Ni Philippines Rakuno Terrorist Halam Yakogano Ni Rakula Agushi Kopet Shamoy Ipi Itaki Asaki Tino Picuno Australia Rakulo Bondi Beach Lon India Rakumi Panopusas Judam Yakosho Alika Veku Vesicu Apu Tipoye O Veku Katanik Ninum Kukim Pelogi India Rakulo Panapuge Hyderabad Ipicu Husniana Ipi Asaki Tino Picuno Kuho Apu Tipongo Panapukmano Judam Yakosho Alika Veku Vesikino Ado Kamitiu Zakem Yakono Apuye Alikana Vekipitiveno Panapuye Akhuna Gralve Ipi The Times of India Sasagi Tino Picuno Pakistan Rako Taliban Galam Yakongo Afghanistan Rako Taliban Mikono Pakistan Rako Sas Agushaki Hipolo Taliban Yakono Kuna River Hoki Afghanistan Rako Nangarhar Province Lono Pakistan Rako Khyber Pakhtunkhwa Province La Koilo Chekiu Tipoye Pakistan Rakum Yako Simoniano La Khavini Pi Akapu Shawai Ipi Ena Kuna River Hoki Hipoye Pakistan Rakumi Timik Tomono Akotoshi Ajali Tomolono Peitachini Ipi Salanamu Taliban Yakono Pakistan Raku Gamuno Agoki Hipo La Khave Kepusha Pakistan Rakumi Timik Tomono Igona Avexa Shol Kepushnani Eno Alchimla Kepushnani Ipi Eno Tiliki Mono Pakistan Raku Kumsagano Igona Avexa Shikepushnani Ipi India Today Sasagi Teno Ashigani Salalo Pikiuno Iran Rakula Zudo Yegilaki Hormuz Island Ipiculo Asala Igona Hukiulo Azagila Azukumsuye Ajitoi Huchuhi Kave Ipi Experts Momo scientists Miakono Picuno Hormuz Island Zudo Yegi Alo Iron oxide Ipicu Nemrak Tomo Ani Ipi Tigong no Kuo Tsuzu Tipono Azagila Poilo Hekeno Tileno Azukumsu Huchuive Ipi India Today Sasagi Teno Picuno Argentina Raku football team la Captain Shakil Lionel Messi na Lipiki Chirktu Tupulani Salolo India Raku West Bengal States Kolkata Puge Salt Lake Stadium Kujinino Irikiulo Akuna Kije Ipekvekiu Hongno West Bengal Sports Minister Shakil Arup Biswasno West Bengal Sports Minister Shimoveniano resignation letter Kaku Yesuvai Ipi In a West Bengal State Chief Minister Shakil Mamata Banerjee na Plovesikiu Kikilono Pana Sports Minister Shimovai Ipi Eno itihi Ado Kamikauno West Bengal State Chief Minister Shakil Mamata Banerjee no Sports Minister Golauno Sports Department ko Juktwani Eno Sapyani Ipi Lupiki Shiritsugo Agizani Salolo Ukrainska Pravda Society Teno Pikiuno Russia Raku submarine suka laki Black Sea Circle Ukraine Raku Kadaw Missile Kami Kapus Chekilono Ukraine Raku Ushmiakono Azuki Alovel Chekiu Underwater drone Ipicu Vepu Vetsano ship service Ipi In a Friends Raku newspaper lucky Le Point Ipicu Society Teno Picuno Ukraine Raku underwater drone Ipicu Tipoye remote no control Chekiu lucky Ipi In a drone bomb Tipono missile ton Katanikinino Akhe Kutolo Vekambal Chekipo Ipi You should start to take Hipodo non Kumtish Kimti